depression? I don't want to say I got depression, but I was in a bad state. No, not adomatia menyaga. Todo guku jali, I'm expected from my job. I'm a case navigator. Duga magirira anake aria maikaga na mukingo. Uko nja, I'm expected to show the best example. But they don't know what I have is the knowledge, not the strength. Abotige gatunyite na torige ko tondu atumia ni atumia marerire Genzi ni giukire nyingi guku nginya online mamoke makiri na aria maratuthikiriria ni kuna vigeti ni guthi shosho wa bushi matira igua ona shosho wa nyudara igua ekuria kuna vigeti ni process iria gusagura kwa mundu wa itura anyite andu guoko atiri wakirumbe haha agikoma ndima milioni na mamilioni no makariganirwo ni kuri muthoni ona ake ni ari githina giake ona ni distress riu wao ni unyitire andu no oramonio re gukunyuo ndawa na nduri na hinya ucio ngathi social media ngamera manywe ngathi guku kungi twikara na cikaro-ini ngamahe nginya counseling ngamera no nginya rinyua no nginya menywe themwe yakwa ya kinyari ngegwa ndarega uwo ni godahana ndaturaga ndiraga ni ukunywa to ni uramenya ni ugukua no ni uranyukiriraga. I had a very hard time until I became now fully acceptance, na that is what how niho wakoragwo na thina muno na ndo ingi gukinya kwiitikira nikio raigwa andu makiuga kaba ndiitikire ta githaiga no na maugaga ndiitikirite ni kunyona online no matiui deep down weetikira thutha wa miaka igana ndiitikira juzi I cried. Ugiuria andu a TikTok ndariraga muno iko ciakwa cia mbere TikTok o muthenya ndariraga video ciakwa ndamenyeka na githaiga ni ndu akurira ndariraga o muthenya nginywa ndawa. Ni ukuhoya ni ukwendana na Ngai? Ni nguhoya muno ningi ni gukinya handu na I give up. Hindi yo ri ura struggle. Yes. You to have challenges. Yes. Because remember na no wega tunyite to nginya ukoro urathi challenge ya kiria ararwa na kio ni rugano rwa githaiga no ukoro wina challenge ya besha wina cancer ni family issues ni wira utari na we muthomu ndwari na D- ta ya githaiga urarigwo wari na A o mundu ena challenge yake riu turenda kuigua atiriri shock ya kuingira absorbers na struggles you know mundu ni ariga goye na ta githaiga no ndaramenya kiria we ogereire koguo that is how I regretted that time. Plus I also regretted a lot of things. I also regret nyambiri kuga ni regret akaido nyingi muno takurema cukuru ni waje gwicokia tondu ingiathomire wega ni Ngai ndahire kanya ni ndathomire with one of the finest brains around. Andu aria twathomire nao ndamarora around, they are really nice, they are really doing good, na ndamenyaga cukuru ucio ndari na chance ya kugia kire indenda gukorwo tathika hora ni urahiuha ngithie Genia was wanyitaga is one of the best schools in Limuru. Tifithi waikatagirwo ni uremi koguo ri korwo ndwaremire ri I would have been whatever I wanted guko ukurura ugucangirwo rware. Yes. Koguo that is the only thing I keep on saying. Jugaga atiriri korwo ni ndekirio uri ndingiokire njira eno no na korwo ni ndokire njira eno ri ndihuraga. Haya abotige utanakinya kwihura ariria mundu wi hau uraigua riu ni fati gwiko ndireko ciana ici cie mathukuru ona arimu aria maratuthikiriria ta principal wa Limuru Girls etagwo Chalks. Thank you so much acio maratuthikiriria othe nginya aria counselors mathia kwariria arutwo na rikorwo mani ukoneka ruciu manga gutwara kiamba wariria na Karuri Boys no ni tukuona ati korone wathomire tiga ni uremi ndungiethire kuria gicagi ume uigatwo uke mururu ndungiri hau ndigiri haha koguo ni consequences cia uhadiko niguo njugaga every choices have consequences na twende tutikende no nginya choice uramake umuthi nene kana nini it will have consequences daruta energy haha it will have consequences adu akoma tiranyona everything has consequences wakiruba dari thome miaka ena dari dikie 2015 kuma 2015 dina miaka igana thaici miaka kuikenda if only a school for those 4 years ndogere haha I would be something else just 4 years but those 4 years that we schooled and tukajichocha tukiona taturahe kiria na no rugari mwagi marire twagi maranto igira sukuru rugari ucio wa miaka ena. Today I don't see my classmates around me. I never see any of them. Twale manirie aria maigatirwo makigatwo aria mathomire magithie ithui tu ni ngithi kunywa cai no no nyonaga atari tatwateanire tondu thaici tutakire
koguo ri in short gutire maciaro mega more mucio na mururo ucio wa kumira ati ni waikia moko iguru ri wathie mururo in the streets kuyururia kuyendia nothing positive wagethire mukingo nothing ndogaga gauma vidi I will go out there doge no le mundu ugaga muthie doge juke na makari muri nyonaga uguo mukangeithio uguo muhigete icicio mutigetikia nini tiga uguo ndirauma ndacokera mukingo ni wahoya na wa give up riu nda give up baadaye koguo ni ndatigire muno guthia kanitha but I really do follow online church ni thia nginya muthi ni thiaga wa online muno yes na kuma hauri de social worker riu tutia diagikwira wira ore ndaruta na ngindakiriwo 5,000 twanyitana andu kadhaa kana ndi na handu ha guikara 3 social workers yes. with 5,000 salary 4,500 tumeshikana watu watatu tumechukua nyumba a single room tulipiane tununue stove tununue chakula that is how we started surviving kuma hau gisoka guko ndugwitagwo na guko gwitagwo muthiga yes baadaye riu ndakura hanini ikombora nyumba ya 2,000 nige gugithii uguo guthiaga maundu maya ma dona na NGO yes. umuthi ni shukire umuthi tiroka no toguo turekwo thaa ici tutina mucara America niyo ya ringi uguo niguo gwethi gwathiite ithiga kihingirwo nyumba ringi ndahingirwo nyumba juzi tu ndahingirwo nyumba ya keri indo cia kuikioyo githi gwikara kwa murata wakwa kundu gwitagwo Githurai ningi wira ugicoka no wira ugicoka ri ni hingo ya covid and this is when aciadi na aria angiri marehe ki TikTok ndaigatwo kuria ndathi Githurai njikara kwene na hindi yo turona riu TikTok yambia go trend yes 2020 2021 yes that is when now I joined TikTok no igira TikTok na igira TikTok ri ngikora ati guku people are speaking and you are able to reach nira korana na andu aingi muno nira cemani na mamilioni na andu aingi makiri na hindi yo ni da kamite out on a Facebook ni nderaga andu horo wa dawa Facebook riu ngira my boss agandona another platform that can reach more kwariria andu aya na riu ukimariria ri dawa ici ni free ni free ciheanagwo free tuhu kundu guothe public hospitals kundu guothe kwina CCC ikoragwo tuhu and tuna a lot of woga tondu dawa ici heanagwo ni thirikari ya America na riu ni mathengia riu nikio turanegena muno tukira thirikari itu tubange tondu tithu twiguragira ni kuheo tuheagwo tutwaga maandamano thirikari ya America ya withdraw on last year but one walio maandamano that is why we are really fearing but ni tuhu pinya thaici koguo tari ugu ethengeti tondu ni kirugamiti as we speak yes. nega hera ekeheria bango icio koguo kwa gukorwo kwina unyihu wa dawa cia yara kwa it will automatically be ni kiado the maranegena because some part of it came from the US the US na shumaga US na ginya mathivitari ta kuria ni ngiraga dawa thivitari ucio wothe urugamirwo ni USAID koguo kwaria thaici ginya ndagitari araruta wira guteithiriria ona turerwo ukai ukoya cia mieri 3 tondu tutiwe thutha wa mieri 3 guguthia atia ithuĩ twarutaga kuta social worker na andu angi twarutaga wira andu akwi 70 ithuĩ twi mucie mweri mugima twatinda mucie no ndagitari peke yake mmoja utigitwo wa kuheana dawa woka wina homa ukaheo cia homa kundu kwari na aruti wira hakwi 20 no nikio turetigira muno na dawa ici ni unywe ginya riria Ngai agakuruta thino ukunywa every single day of your life na ginya kuria kwina public hospitals uririkane andu aria maheanaga dawa au aige aria mathimanaga na HTS wengi wanafanya kwa USAID koguo na magirutwa acio aria mandikitwo ni thirikari it will be an overload to them tajira terere tondu ginya kwishia na iragiciarwo na mukingo na no ginya cikinywe dawa ici koguo is a serious it's a crisis na unfortunately it's across all countries in Africa ambazo zilikuwa zinapokea ARVs na nituretigira muno tondu na ithuĩ na thirikari citu cia Africa tutikoretwo tugikira kipaumbele self sustenance in terms of fighting HIV twatuire mukingo ni murimu wa
kufight globally ati mukigo ni murimu wa andu America mukigo ni murimu wa andu a Netherlands umuthi u Netherlands ngimwira mbeca ituheaga ginya cia kurwa na mikingo ginya kugura mibira na andu mao magi withdraw iria tugiuga ng'ang'ani gagabu tugiona gagabute ora approximate ta Kenya kwina andu igana manyua ARVs kana who are HIV positive turi 1.5 million aria tuthimitwo na maka verify ni thirikari aria mathimitwo thirikari kliniki makono ni 1.5 aria matathimitwo ni tui ona ithu ni tui ni yo ingi mekuja aria manyuaga dawa umuthi ni 1.2 million kai wa matui aria manyuaga ARVs every day no atere tutathimitwo ni yo ingi makikuja na ni yo maraheana tondu mundu nyuaga dawa ndaheana mukingo ni ukoragwo unyitetwo thi na hau that's a point andu othe mena mukingo magiro ni kumenya wanyua dawa uga suppress virusi. Yes, that is the most important thing tondu ni tukinyite handu wa kiruba tukoro responsible tutie go spread tondu na gutikire dawa tondu gutiri dawa riu ati urenda kunjira riu ni 1.5 tu 1.5 aria mekana na mukingo kwina aria menaguo na matenda kunyua dawa kwina aria kwina aria mathimirwo na matinyuaga dawa matiri magira na kuri matoi kwina aria mathimitwo matagiraga dawa ni 3,000 acio maugire oria gugathie 2,200 tunyuaga 1.2 million aria mena mukingo 1.5 she Ministry of Health na aria matathimitwo ni ingi andu ni mathimo tha ici wimenye ona ni kaba wimenye tha ici gutanarura ugirage dawa wigirage system tene ni tene kai wa matuini riu ni wa struggle ni wariraga ni waigira TikTok ni weitikira ni ndambia kumafundithia wina support system mentally kana kwina mathina mangi ni ugucokorore mirimu ingi chronic diseases ni undu maybe wa they will come tondu ni raririkana ngikwira ndariraga TikTok koguo na ndaigira TikTok I've not accepted myself fully ndaigira ta social worker ndaigira ta mundu rafundithia andu uhoro wa mukingo na ngamera ndinaguo urihwo ndihwo ndiwira biu ndamafundithagia 3 hours ngero githaiga you had 3,000 followers andu makanjira githaiga mamie na mukingo rekingo ikirie sai rekingo ikirie mutu rekingo ikirie ki that is the thing that made me nilikuwa nafanya hiyo no ndarikia kuhinga uguo dawa iria ngomonagia iria ndanyua makionaga ngegwata irauma ngambia kurira ngambia kuona riu ici ni ndu ni handere ndakinyire guku ati ndaremire niki regrets ndakura uguo I became friends to so many people so many activists gituika mundu activist global ile nationally ngathiaga conferences I became giona ikunyingi muno andu ingi aratakwa ni makwire muno ngithika andu ingi muno when you are positive when you are positive as an activist you become friends to so many positive people I was a social worker I was like a support group kumarehe hamwe koguo ndari na arata ingi tanyitirira ari ingiri na we below 30 as we speak no mind kuga we na miaka igana ndina miaka 29 in the next 2 weeks I'll be 29 first March 4th of March yes you'll be so you are 28 as we speak koguo aria me 28 and below aria wacemani nao matwika rata kure ni makua muno ona ungiuria mundu akiambu no akwire githiga turaguku nduragathia kumarora ukaurore uyu ukawaririe tugathi twakuhe dawa wi thibitari ukire kuri aria mokiraga wakirumba kwina mundu ndatwarire iria last year ndakorire akihinyu uguo abatire nini nderaga andu ao ona maregete guka njukite ngamona ngoria iyo ni ndimui makinjira nasi akinjira kiambu haha ni umui ndararia murehere smoothie ni thina umanyitire ni kwaga kwitikia ukaerega nomya andu yang mafisaga a lot of challenges wakiruba andu yang we secondary na hau niho ndire ndoregereo hau niho ndi tondu no amba wariria ria acukuru na ni makunyita wathi cukuru thoma wathie kuria karori na cukuru icio ciothe tugathie rucio kibao ki urarihirwo kia ranji ni mundu gwitwo Kawanjiku thoma ndugekore riu haha thoma na rugano ruru tondu no igwe ni mamilioni mandu you are a young person we mundu munini ndugikara wika most andu nini ingi matikaraga wika
Akorwo no umire kwanyu uikaga na best yaku kana brother yaku, sister yaku, tata wanyu. Hau niho andu aingi mena mukingo, andu aria young, andu aria nini. Ukuiga dawa ku angi matinyuaga. Andu aria nini ni maturaga miago na ikeno na iria ingi. Mundu uria ungikorwo distracted na kunywa dawa ni mundu uria munini. Dawa Gen Z no. Yes. Dawa ici tuiguanaga wega biu na njohi. Na hau niho na ithu itwikaragira. Wakorwo wi murebi na no agia mukingo. My God. Koguo agikorwo ni ukunywa dawa twiragwo ukanywa dawa mathaa mana mbele ya guthi kunywa kiri kunywa tondu to nginya na njohi iyo ithia gu consume liver-ini na dawa ira consume liver-ini. Koguo ndunginywa dawa thaa imwe na unywe njohi thaa igiri. Riu ugirire kinini nyanjiri kugia stress ni nona andu aria young mathina maria maragerera mundu young nicio ngoiro ugire uraikara na mamu wanyu wina mukingo ni ukunywa dawa ni ukumwira most of them ugire hau kambe ndagitari ere mamu wanyu uthie haria mubangithio raini uguo mugire na mutumia uria wa kijiji yanyu nake athie ere tugiraga na wa uria aje kunywa cai nacio. That is why most young people matinyuaga dawa meregaga piu na nio mararia raha muno nio me universities thaici na wewe uga wa nio maregete mibira na andu in the modern world dry fry yani agikorwo twina thina umuthi uyu ni young people ungithie wodi tondu kuria guthiagwo muno mwatorago bagathi ru urauga young people na mwe 35 million ru niki uroiga we Kenya ndiriga Kenya that young 35 million yo young and I'm telling you hau niho twina thina munene muno na hau niho matanyuaga dawa na hau niho mukingo ura spread na hau niho marakua muno wakiruba in 2025 we still have over 10,000 people adu makuaga o mwaka ni ndu wa mukingo niki